ସାପ 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 ହେରା ରହମ କିଏ ଖେଳଣା ସାପଟା ହେଇଥିବ ତୁ କିଏ ଏତେ ଡରୁଛୁ ଯେ ଆରେ ନାଇଁ 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 ଟୋଟାଲ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଖେଳଣା ନୁହେଁ। ଆରେ ଏମିତି ଅନେଇଛୁ କଣ? ଇଏ ହଉଛି ନାଗ ସାପ ଚୋଟମାର। ଫେଣା ମାରିଦେଲା ରେ ମାନେ a + b होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab खेल खत्म। हेरा हम खेल खत्म ए बांगू उठ भाई उठ अरे हमको डर हो जदी ढामणा सापड़ा ना गो बोले गिरी हां ढामणा अरे तू तो गोटे भवन साप ढमणा को नाग कहूचु। लवली अनरे